ngantuk banget. Oh my god. That was so perfect. What? That was brilliant. You can just go anywhere you want. Just And she can use it as like a tripod, just like put it in your anywhere. glass to like. I can swear, bro. There's suction cup. Nobody has that here. Rigid. If it's perfect, it's imperfect. If it's perfect, means it's imperfect. Exactly. What are you guys talking about? Talking about wabi-sabi. Wabi-sabi itu in definition adalah the imperfection. Sorry, the perfection in imperfection. Ya kan? Jadi maksudnya kayak kalau gue sih mikirnya kayak if you really believe and understand about that concept, you would realize and you would accept that you can't expect everything to be perfect, and you will have a easier mindset than going through it. Sabi nga. Zen. Wabi-sabi, sabi nga. Bisa sabi banget. Sabi banget. Gue beli banyak banget perfume, enak banget. Itu juga enak tadi beli. Gue cinta banget sama perfume. Rame gila. Church on Sunday. Pink Santa. Anjir, lucu banget nggak tuh? Google Map nggak tuh? Aduh, gemes. Gue suka banget lagi barang-barang aneh kayak gini. Oh my god. Nggak mungkin yang nggak kepake gitu. Dia tiba-tiba ngomong kayak, ini gimana sih ninjing? Main Tetris tau gak sih lu? Main Ini, look this. kopernya gak masuk akal anjir. Gini bawa koper segini-segini, gue gak ngerti deh sama cowok. Nih gue nih, tuh masuk di akal kan tuh. Ribet. Ini apa satu sepatu aja. Ini udah kayak ngambil 40% dari semua sih. Satu sepatu aja. Lu yang masih kurang apa? Apa? Yang masih masuk. Udah nggak ada. Jadi kita sekarang lagi di Sushi Hibiki, cause this is our last night di Kuala Lumpur. Jadi we decided to have like a fine dining at Sushi Hibiki. Baru juga udah datang aja. Baru juga naruh kamera. It's actually like this. So there's a hole. It is like more like your cup. You have to hold it Right. all the time. Oh. Otherwise, the sake will just start leaking. Pilih yang mana ayo? Yang itu kayaknya gelas dua deh tuh. Nggak boleh berhenti. Nggak mau. Yang ini nggak boleh ditaruh. Bro, I am like. Oh, the face one is so cute. Yeah, but you have to hold it. Yeah, or like a sea bright taste. Sorry. Oh, my favorite. Coba ya, kita coba. Enak apa enggak? So fresh. Iya sih. Oh, ini baru yang kanan dulu ya? Yang mana beda? Dia tadi bilang yang kiri dari
Hokkaido. Semua ada Hokkaido, tapi yang kiri yang apa, yang kanan yang apa gitu. Jadi ini yang aku suka kayak jadi dagingnya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Karena kalau terlalu gede kayak Renmi itu, no. The potato head is so good. Yang waktu kita makan omakase with Philo, it was too much. Kayak jadi enak gitu loh. With Japanese more inside. Yes. It's actually chef's father's favorite sake. Okay. So it's very old school. So we're having an omakase with sake omakase too. It's the correct way for me. Alright. Abang. What is the fruits? Directly from Japan. Premium Japanese fried seasoned Japan. Oh, you have a book for that. That's so cool. Big eyes, ya. One of the most expensive like a grilled fish. No fish. Where can you find this fish? Where can you find this fish? Like a northern part of Ishikawa, Okay. Japanese seaside. Alright. We're gonna eat. Enak banget dari tadi. Wah, sabi. Kuturo. The neck comes from the cow actually. So it's small, it's actually white or grayish in color. Once it gets older, then it turns into red. What is this? The inside, the eggs. Oh, okay. What is it? Tadi aku suka karena super asin banget, I love it. Aku suka karena the fact this is crab. Kalian pasti masih pada inget dong kemarin aku sempet nge-review tas ransel dari Don.id. Nah sekarang aku mau review salah satu best sellingnya mereka juga, yaitu tas transparan Mika nih. Nah tapi ada yang hitam dan ada yang clear kayak gini. Tuh kalian bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kalau yang ini see through juga tapi nggak terlalu kelihatan isinya apa. Kalau yang ini benar-benar kelihatan nih. Nah terus ini enaknya ini waterproof. Kemudian ini bisa juga jadi salah satu pilihan kalau misalnya kalian suka traveling terus kayak misalnya kena air atau kena hujan, gampang banget untuk ngebersihinnya juga. Jadi tinggal pakai tisu basah gitu. Nah kemudian ini tuh bisa jadi salah satu fashion item juga, yang dimana lihat deh, pakai baju kayak gini aja lucu banget kan, bisa dibawa ke mall ataupun misalnya kalian juga beneran mau jalan-jalan traveling gitu bisa pakai ini juga. Ini bahannya tebel banget, bagus gila. Terus aku punya rekomendasi nih untuk kalian yang lagi dalam proses diet, kemudian kalian juga ingin mencerahkan kulit kalian dan juga menghilangkan jerawat. Pokoknya nih efeknya di kulit juga ada. Nah kalian bisa cobain ini Melon Peachy Pop. Lihat desainnya lucu banget kan. Nah sebenarnya ini adalah collagen drink yang bisa kalian minum. Nah cara konsumsinya gampang banget. Kalian cukup tuang 1 sendok makan dari kolagen ini ke dalam 50 ml air. Do you have a table for 5? Ya Kiniko Place gitu. Yes sir. So they actually close in 4. Kenapa? Oh, yes sir. I'm just like sitting here excited for the food. I'm staring at God. Threw me off. I couldn't eat anything after that. A lot of money in this motherfucker. Bia.
Bulan.